Ngip diang sa bahaya pibaro ki paralok ki parajor sa sisin sa kanika channel ki sawayom. Kadwingot kirang yala kay kayurukwe ki bakan trupya u Darwin Nunes, u Matias Vina, u Mele, u Jos Maria Jimenez, u Matias Oliveira, u Pelistri, u Ronald Araujo, u Brian Rodriguez, u Emiliano Martinez, u Bandakur, bat u Sebastian Caceres. Kila bangat haka jingsya pensitom haka konmebol hadin bakilaya syok ya dat bat kinong Christian kari Colombia. Hadin ka jing yala kai haka semifinal menin ka step haka baka Colombia kala rung sa ka final taka ba job da iwelanot persya ka Uruguay haka Copa Amerika. Hadin ka jing yala kai kinong Christian ki bala syok kau yang kari Colombia kila syok ladat ya ki bahayeng bahasem jong kirang yala kai kari Uruguay ki bala don langru rengkat bat ki khonrit jongki kabala pelong ya kita ki khatwe ngut kirang yala kai ka Uruguay ban lej saja ka syong kita ki bahayeng bahasem bat ban yada yaki naka jingsya syok syadat hakita kinong Christian ka Colombia ki bala bu atian kane ka jinglej jong kirang yala kai ka Uruguay ban ya daya laki jongki bahayeng bahasem kala pelong yaki ban ya syok ya dat berkitei kinong Christian kayu rekue kamtam u Darwin Nunes u balayo ban kura katu kane kura yaki nong Christian ka Colombia kane ka ya syok ya dat dak kadwe ngut kirang ya kai kayu rekue persya yaki nong Christian ka Colombia kala pat ban yalam yaki saka jingsya pensitom dakaba penduk ya kai katu kane kim pat kilaru ban sya fan daka pisah kabaheba kana gijing sa pensitom kan om keta pat ya kirang ya kai ka Uruguay ban ya simbentah ka dia kene ya ka kerdan balai persya ka Kanada haka steps ni ublay ka saudari ku ban yo usnem arhajar arusau haka porsan siteng namar ka por bakin jubab halor kata ka jingla jongki persya ya kinong Christian ka Colombia saki bor penjajah kon me bol kalong haduk katayo kabanwan kublay piki para loki para jor tetad haduk pengi dia sembiang haka waipat ka video kublay sibon